On 1st of December, delegations from West Karbi Anglong Congress Committee visited the site of the unfortunate firing that had taken place on 22nd of November between timber smugglers and Forest Department at Mukroh. The team was led by Singh Teron, President of West Karbi Anglong Congress Committee, Augustine Inghi, Satro Teron, Kareng Phangchopi and several eminent Congress leaders took part of the visit. While speaking to us, it was informed that firstly, people from border states should not trespass each other's integral boundary and maintain peace and tranquility at the border region. Secondly, the interstate boundary demarcated in the year 1951 with due agreement from both the state government and central government must be followed, and the government of Assam should be very conscious to not give away even an inch of land to Meghalaya. Meghalaya administration had set up a police camp within the territory of Assam's West Karbi Anglong district. Adding a note to that, a question was also asked to the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang, and Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma. Why are they not paying any heed on this matter? It is because of the adoption of give and take policy. যে অসম সরকার আৰু মেঘালয় সরকার জি বুজাবুজি চুক্তি হৈছে গিভ এণ্ড টেক পলিচি এই গোপন বুজাবুজি গিভ এণ্ড টেক পলিচি এই কাৰণে আমাৰ মাটি কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ মাটি 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আজি আমি পিছুৱা হ'বলগীয়া হৈছে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি এইটো নিন্দা কৰিছোঁ যাতে অসম চৰকাৰ ষ্ট্ৰংভাৱে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে ষ্ট্ৰংভাৱে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। Also, no any arrangement of lightning solar system had been made for the forest guard, and constructive steps to seize the racket of timber smuggling from the West Karbi Anglong must be taken from the government of Assam. যে কাৰ্বি আংলং আৰু অসমৰ মাটি যাতে 1 ইঞ্চি যাতে হিভাল টিভাল হ'ব নোৱাৰে সেইটো অলপ আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ষ্ট্ৰংভাৱে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভৱিষ্যত যাতে এইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু যিসকল ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তিবিলাক যাতে এইটো যিসকল ইয়াত গছ গছনিবিলাক কাটি তহিলং কৰিছে সেইটো চুৰ এইবিলাক বন মাফিয়াবিলাকক অতি সোনকালে শীঘ্ৰে এইবিলাক তদন্ত কৰি হেঁতক কঠোৰ শাস্তি বিহা কৰিবলৈ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। Something English report from Karbi Anglong Live.